Escolta Burjassot Ràdio. En la 93.8 de la FM. I en burjassotradio.org. Hola, buenos días. Soy María Ángeles Hernández de la Asociación Teatral Paraules i Dones y hoy como invitada contamos con la presencia de Yuna Arias, concejala de Bienestar Social y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Burjassot. Bienvenida, Yuna. Leonor Norca, técnica del Servicio de Integral a la Mujer de Espai Dona del Ayuntamiento de Burjassot. Teresa Jordán, miembro del jurado evaluador del concurso de narrativa Isabel de Villena y presidenta de nuestra asociación. Buenos días, Tere. Lola Moreno Lozano, que es profesora de castellano y valenciano y literatura universal y ganadora del 5º concurso de narrativa Isabel de Villena en la categoría de adultos. Buen día. Carla Sánchez Muñoz, estudiante de periodismo y ganadora del 5º concurso de narrativa Isabel de Villena en la categoría de jóvenes. Buenos días. Buenos días. Junto a Carla, viene acompañada de su madre, Alicia Muñoz, que es escritora y profesora de lengua castellana y filosofía de secundaria y bachillerato. Buenos días. Muchísimas gracias a todas por haber aceptado mi invitación. El programa de hoy está dedicado a la entrega del 6º concurso de narrativa breve con enfoque de género Isabel de Villena. Y me rodean amigas altas, bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas. Vamos a iniciar el programa con Leo. Leo, iniciamos contigo el programa. Hola. Cuéntanos acerca de este acto, cuándo y dónde se va a realizar. El acto de entrega de premios de los Isabel de Villena. Correcto. Será el jueves que viene, el de la semana próxima, 27 de abril, a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Casa de Cultura. En colaboración con el Ayuntamiento de Burjassot. Sí. Y la Universidad de Valencia. Está organizado por Espai Dona, Ayuntamiento de Burjassot. Colabora la Universitat de Valencia. Muy bien. Burjassot Llibres, una librería de aquí del pueblo que ya lleva colaborando varios años con el concurso. Y bueno, y luego podremos disfrutar de los monólogos de la monologuista feminista de la Comedy, Patricia Sornosa. Muy bien. ¿Cuál es el origen de este concurso, Leo? ¿Cómo surge? Varias preguntas a la vez. ¿Cómo surge? ¿Por qué el nombre de Isabel de Villena y el objetivo que tiene? Bien, pues surgió hace 6 años. La iniciativa venía dada pues por organizar una acción más de sensibilización en pro de la igualdad de género, y se nos ocurrió pues que de esta forma al hacer los relatos, las personas que estuvieran interesadas en expresarse le dábamos la facilidad de poder hacerlo, trasladar sus ideas al respecto, y mínimo los y las familiares de esas personas lo iban a leer, y si servía para la reflexión pues ya habríamos conseguido un poquito del objetivo que tenemos desde Espai Dona, de sensibilizar y hacer que la gente se replantee si realmente vivimos en un mundo igualitario, podemos hacer algo por cambiarlo. Y así surgió. En principio era únicamente para jóvenes, ¿vale? Siempre intentamos hacer actividades que sirvan un poco pues desde la educación para prevenir actitudes machistas y demás. Después del primer año, escribió muchas personas diciendo que por qué no hacíamos categoría de adultos. Y el segundo año ya hubo categoría de adultos, y para este año ya nos han pedido que si por favor pueden ser menores de 16 años, es que el año que viene posiblemente hayan 3 categorías porque tenemos para todos. Eso está muy bien, ver que llegamos a toda la población de cualquier edad. Muy bien. ¿Y por qué el nombre de Isabel de Villena? Vino en Espai Dona, coordinamos el Foro de Participación por la Igualdad de Género de aquí del municipio de Burjassot, donde hay varias asociaciones de mujeres y algunas que son de vecinos y vecinas, pero les apetece colaborar, están por la igualdad. Muy bien. Y desde una de las asociaciones, o concretamente desde Teresa Jordán, que está aquí con nosotras, se propuso que, bueno, después de tantos años que se veía que
que el concurso ya tenía éxito y que iba a tener una continuidad, se merecía ya darle un nombre, no solamente concurso de narrativa breve con enfoque de género. Estuvimos buscando un nombre de una mujer relevante de la historia y bueno, y surgió Isabel de Villena. Isabel de Villena, una ilustre monja clarisa valenciana, ¿no? Que vivió en el siglo XIV y que está considerada como la máxima figura feminista de la literatura medieval, ¿no? Por su excepcional obra también Vita Christi, ¿no? Vita Christi. Esta ilustre monja clarisa vivió en el siglo XIV, como ya hemos dicho, y está considerada, como la mayor figura. ¿De qué está dotado este premio este año? El premio es, uno para la categoría de personas adultas y otro de jóvenes. Es la aportación que hace la Universitat de Valencia, que consiste en una serie de libros y de CDs, todos con perspectiva feminista, ¿de género? Obviamente. Y por otra parte, también está incluido en el premio el que hace Burxassot Llibres, que consiste en un vale para gastar allí en el libro cultura. que les apetezca Sí. leer. Muy bien. ¿Cuántas personas integran el jurado, Leo? 5 personas. 5 personas. ¿Y en qué os basáis a la hora de elegirlas? Intentamos que sean personas, obviamente, feministas, que sepa que lo son. Y pues tenemos tanto mujeres y hombres feministas activistas como una base de filóloga. Claro. Y tenemos también un escritor este año que ha escrito 2 libros ya. Muy bien. De prevención de violencia de género. Y cada año vamos cambiando a alguna persona del jurado. Hay personas que siempre están fijas y luego vamos variando un poco porque siempre es interesante conocer más opiniones. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos participantes han habido este año? 23. Ah, muy bien, va subiendo el número, ¿no? Sí. ¿Y anteriormente con cuántos iniciamos? Pues el año pasado fueron 18 y el primer año fueron 7. Ah, pues enhorabuena, Sí. enhorabuena. En todos los aspectos el concurso va cada vez mejor. Muy bien. ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa. Crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer, la primera mujer. ¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar? No. ¿Quién fue la primera mujer que independiente en su forma de ser no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa. Crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. Lilith fue la primera mujer. Lilith fue la primera mujer. La primera mujer. La primera mujer. Lilith fue la primera
Hoy tenemos una invitada de lujo, Yuna Arias. Sabemos que está muy ocupada y nos ha cedido un breve espacio para nosotros, ¿verdad, Yuna? Sí, buen día. Vamos a ver, Yuna, ¿qué significa para Espaidona este concurso y la gran participación que tiene? Bé, per a Espai Dona, este concurs entra un poc dins de les activitats que organitzem anualment, que intentem que siguin temàtiques cada mes, i en el mes d'abril, pues, evidentment, allò més important que pensàvem que teníem que celebrar era el Dia del Llibre, i per desgràcia, en la literatura, igual que en molts altres àmbits de la vida, les dones hem quedat relegades al llarg de la història i sembla ser no hem tingut el protagonisme que havíem de tindre, i d'alguna manera en aquest concurs el que pretenem és, per una banda, retre homenatge a la figura d'Isabel de Villena, però com a exemple un poc de totes les dones al llarg de la història que han aportat a la literatura i que malauradament no se'ls ha donat el protagonisme que deurien, i encara avui per avui no se'ls donen els llibres de text en xiquets i xiquetes en l'escola. I d'altra banda, pues, donar l'oportunitat a aquelles persones que vulguin escriure i que vulguin fer literatura temàtica amb un enfocament de gènere, a animar-les a que escriguen, a donar-los una oportunitat de fer pública fins i tot la seva obra i a d'alguna manera, pues, això, no? Promocionar la literatura de gènere des de la nostra humil posició des de l'Ajuntament de Burjassot. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario este tipo de acciones? Pues és necessari pel que comentava, no? Perquè la figura de la dona s'ha de potenciar en tots els àmbits de la vida. La literatura és una part molt important, entre altres coses perquè al llarg del temps configura d'alguna manera la història, és el que queda escrit, els llibres, encara que passen anys o segles, continuen estant en les prestatgeries, continuen estant impresos, continuen sent consultats per les persones, i per tant la presència de les dones en la literatura és important perquè queda constància, perquè la nostra petjada continua ahí, i d'alguna manera nosaltres, per exemple, també hem editat un llibret que vam editar l'anterior edició, no l'altra, o sigui, fa 2 edicions, vam editar un llibre amb totes les obres guanyadores, no? Bueno, pues aquest llibre és de veres que no és un incunable ni serà una obra molt coneguda al llarg de la història de la literatura, però sí que deixa constancia de la nuestra aportación a estos temas. Nosotras en Paroles y Dones hubo un programa que lo hicimos que hablábamos de las escritoras que tenían que firmar con un seudónimo de hombre. Esto también hace que la labor que vosotros desempeñáis es que esa figura no tengan que hacerlo. Ahora ya no tanto, pero antiguamente, ¿recuerdas? Sí. Exacto. Muy bien. Con respecto al cartel, Yuna, que sí, pusisteis también el concurso este Exacte. año. Cuéntanos un poquito. Sí, en esta 6ª edició inaugurem la imatge del concurs, no? Fins ara no teníem una imatge que ens representara i este any vam decidir fer un concurs de cartell, un concurs de dissenys per a donar imatge a este concurs. I, bueno, casualitats de la vida que la guanyadora fou una companya vostra de Paroles i Dones, correcte, sí. I serà la imatge que a partir d'ara protagonice el concurs. ¿Estará siempre esa imagen en el concurso o sacaréis a concurso en años sucesivos? Cada any no traurem a concurs. No? No, perquè pensem que és un esforç que s'ha fet, que és una imatge molt bonica, que d'alguna manera per a donar-li protagonisme i sentit ha de ser la imatge durant un temps. No descartem que igual en un futur pues, la imatge se renove com en tot, no? Claro. Però de moment això serà la imatge. Muy bien, muchísimas gracias, Yuna. I volia comentar un acte que tenim esta vesprada, convidar a... Sí, ja que estem en el micro obert, vaig a aprofitar. Esta vesprada, bueno, ben bé no és un acte. Avui a les 5 de la vesprada, en Casa de Cultura, teniu l'oportunitat de participar en un fòrum de debat i de reflexió
que han creat les alumnes de les 2 edicions que hem fet de l'Escola d'Igualtat a Burjassot, una escola d'igualtat que ens va subvencionar la Diputació de València i que ha anat tan bé que les dones que participaren s'han empoderat fins al punt de crear el seu propi grup de reflexió i que conviden a la ciutadania, a qui vulgui participar, que participen en aquest grup en el que se parlaran de temes d'actualitat feministes y de problemas que afecten a las dones. Muy bien, muchas gracias. Pues ya sabéis, estáis todos invitados. María, empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María, María se fue una mañana. María sin decir nada. María ya no tiene miedo. María empieza de nuevo. María, yo te necesito. María escapó de sus gritos, se bebe las calles. María, María, María pensó que el amor era un mandamiento de Dios. Ahora nos pasamos al jurado. Buenos días, Tere. Hola, buen día, Marian. Tú has sido miembro del jurado en este concurso en años anteriores. ¿Cómo has visto la evolución de los relatos desde el año 2011, que se inauguró el primer año? Bueno, pues afortunadament, i com ja han dit les companyes, l'evolució ha sigut meteòrica. Començarem el primer any avaluant set treballs, que la cosa va ser molt rapideta, i després cada any ha anat augmentant no sols el volum, sinó la consistència, la qualitat dels treballs, i fins a l'última edició que vam tindre de debat. Ahir, me'n recorden, Amparo Pastor, vam tindre, una altra companya que també és jurat, van tindre debat, i això és el que ens emociona, no? El jurat rebre treballs de qualitat i tindre que cadascú defensar el que ha votat, el que li ha donat una puntuació de 10, i per què? Perquè... ¿Qué criterios seguís a la hora de evaluar el relato? Pues mira, des d'Espai Dones ens donen uns criteris, perquè clar, no podem dir, no, que bonito, que tal, no, ha que tindre ahí un pes, no? Aleshores, ens faciliten 5 criteris. El primer criteri és l'adequació del contingut a la temàtica. El segon seria l'estil de redacció, el tercer, la correcció ortogràfica, el quart, l'ús del llenguatge no sexista, i el cinquè, la creativitat. Cada persona del jurat està formada en una sèrie d'àmbits i, clar, cadascuna valora d'una manera més íntegra allò que està practicant i que s'ha preparat per a fer-ho, no? Jo, fonamentalment, per a mi n'hi ha 2 criteris que són, des del meu punt de vista, són claus en aquest concurs, i és l'adequació del concurs a la temàtica, és a dir, volem una temàtica d'igualtat de gènere i volem que ens parlen els relats sobre igualtat de gènere. Per exemple, no que ens relaten una notícia que citen en el telediari o una vivència personal. Està molt bé com a treball relatar una vivència personal i te pot servir, però ens agrada que la temàtica sigui d'igualtat de gènere, no sols de violència de gènere, que és una part del vessant del treball de la igualtat. No? I el darrer punt, a mi m'interessa moltíssim la creativitat. És a dir, no sols vull que me conten una història, sinó com me l'estan contant. Això és el que m'arriba. Sabeu que nosaltres en Paraules i Dones, sempre que fem el programa i em toca a mi coordinar-lo, jo sempre porto un conte per a xiquets i xiquetes, Cierto. Que també és per adults, en el sentit de, com molt bé ha dit Lluna, aquests llibres han d'anar netejant de pols patriarcal, masclista, sexista, que tenim acumulades, malauradament, en les nostres prestatgeries. I m'agrada la creativitat perquè vull que quan li conte això a una altra persona se quede en una idea fixa perquè li haig cridat l'atenció. Aprenem perquè ens motivem. I si ens motiva el que aprens, se te queda. Claro. Si no t'aporta res, el teu cervell no va fer el clic necessari per a... Això és jo des del meu punt de vista. Què passa? Que, per exemple, els companys i les companyes, pues, hi ha qui mira molt l'estil de la redacció, hi ha qui mira molt la correcció ortogràfica, la riquesa del llenguatge,
que per suposat, no? I que és És fonamental, importante també. però si no m'està parlant d'igualtat de gènere en tots els vessants i no m'està cridant a la creativitat, aleshores per a mi no té prou pes com per a ser un premi guanyador. Muy bien, muchísimas gracias. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá. Mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que... Bueno, como ya hemos dicho en la presentación, hoy se encuentra con nosotras dos mujeres galardonadas del año pasado, dos escritoras que nos han entregado su talento narrativo. Es Lola Moreno Lozano en la categoría de adultos y Carla Sánchez Muñoz en la categoría de jóvenes. Vamos a preguntaros algo más a nivel personal, ¿vale? Para conoceros un poquito. En primer lugar, ¿cómo conocisteis el concurso? Hola, buenos días. Bueno, pues a mí me llegó por información por correo electrónico y nada, lo vi interesante, bueno, porque soy profesora, entonces me llegó pues dentro de los mails que recibo, me pareció interesante y pues me decidí a concursar. Muy bien. ¿Y tú, Carla? Yo conocí este concurso a través de mi madre porque vino aquí a Burjasot a presentar su libro y conoció Espaidona y es la que me animó a participar. Ah, muy bien. Luego hablaremos con tu madre, ¿vale? No recuerdo tu nombre. Alicia, con Alicia. ¿Escribís habitualmente? Yo sí, yo he estado escribiendo toda la vida. Bueno, después cuando te haces madre tienes ahí un parón, ¿no? De dedicación a los hijos y estás trabajando y todo se complica, pero sí que estoy recuperando ese ámbito que me parece fundamental, al menos para mí, para dejar ahí plasmados mis pensamientos. De hecho, colaboro de manera esporádica en el Huffington Post con artículos sobre educación y ahora también estoy publicando algunas cosas en otra plataforma educativa que se llama Teaching. Muy bien. Yo la verdad es que escribo, yo para mí en mi casa no he publicado nada, ni tampoco me había presentado nunca a un concurso, pero no sé, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora. Sí. ¿En qué os inspiráis? ¿En alguna persona, en alguna situación particular, en cosas que oís de la calle? ¿Cuándo escribisteis el relato? El relato mío, el de Isolda, sí. Tiene una vertiente importante literaria de figuras de mujeres, como han estado comentando aquí Yuna, por ejemplo, mujeres que han sido maltratadas históricamente, pero la base fundamental, bueno, el título ya, el nombre de Isolda, pues ya también es muy literario, ¿no? Y tiene toda una carga encima dramática. Y después el hilo principal sí que está ambientado en cosas que yo he conocido, sí, que me han contado y que sí, no me han pasado a mí, pero sí que lo he conocido. ¿Y tú, Carla? Yo no me he inspirado en ninguna persona en concreto, pero hace tiempo vi un documental sobre violencia de género y mirando las historias que aparecían ahí, pues me inspiré un poco en eso. Ah, muy bien. Ahora vamos a preguntaros más. ¿Qué libros estáis leyendo habitualmente? ¿Os gusta leer, si sois escritora? Bueno, sí, a mí me encanta leer. No dispongo de mucho tiempo, desgraciadamente, pero bueno, ahora mismo estaba releyendo Rebelión en la Granja,
de George Orwell. Y me parece, lo voy a tener que dejar para releerme, porque lo quiero poner luego en clase, Fahrenheit, porque creo que con la situación que tenemos a nivel mundial, ¿no? Creo que es muy importante que enseñemos a nuestros alumnos que tengan un buen criterio de pensamiento, que sean críticos y que lean para aprender, y que nunca jamás pase lo que pasa en el libro de Fahrenheit, que los bomberos sirven para lo contrario, no para quemar libros. Madre mía. ¿Y tú, Carla? Pues ahora mismo me estoy centrando en un género que es la poesía moderna, que me gusta mucho, y estoy leyendo, pues, me gusta mucho Marwan, Diego Ojeda, Luis Ramiro, autores así. Estupendo. ¿Cuáles son, bueno, ya me lo has dicho, te iba a decir cuáles son tus autores favoritos, pero ya me lo estás diciendo? Bueno, a mí me gusta mucho de todo, bastante ecléctico, desde los clásicos a los más actuales. Marwan lo he conocido por un grupo de alumnos, estamos haciendo un trabajo de poesía actual relacionándolo con la poesía del romanticismo, y me han dado a conocer a Sharif, a Marwan, a Nach y a otros, y resulta interesante también. A veces el vocabulario es equiparable, las figuras y todo. ¿La participarías otra vez? Sí, por supuesto. De hecho, este año me dio como un poco de vergüenza, o no sé, pensé que habiendo ganado un año al menos tenía que dejar otro de margen. No quiero decir que vaya a volver a ganar, ni muchísimo menos, pero nunca vamos, se sabe. Ya nunca, ojalá, pero que me dio un poco de cosa, y dije, bueno, pues un año no, pero por supuesto que volvería a participar. Me encantó. ¿Y tú? Yo también, yo nunca me había presentado a un concurso, y viendo que me he presentado, he ganado y eso, pues me ha motivado para participar más. Tu madre, Carla, tu madre es escritora. Sí. ¿Ella qué influencia ha tenido sobre ti a la hora de escribir? Pues realmente nunca me ha dicho, bueno, ¿por qué no te pones a escribir? Pero la influencia que tiene desde mí, desde pequeña, siempre me ha leído, he leído todo lo que ella hacía, y quieras que no, pues se te va quedando. Claro. Alicia, una preguntilla. A ver, tú eres escritora, ¿qué libros has escrito? ¿Y sobre qué temas sueles escribir? Pues mira, he publicado 2 libros en solitario. El primero fue la novela Ponerse alas, la presenté aquí en Espaidona en el 2014. Era una novela, bueno, en la cual aparecían 3 protagonistas, 3 mujeres que contaban sus experiencias en primera persona. Y después, a raíz de ahí, bueno, lo más interesante de haber podido entrar en este mundo de la literatura ha sido la cantidad de gente que he conocido, que comparte inquietudes, aficiones conmigo. Y entonces, hoy en día, participo en varios grupos de autores que, bueno, publicamos libros, antologías de relatos periódicamente. De hecho, pues ahora en la Feria del Libro hay 3 presentaciones de libros en los cuales he participado. Uno de los grupos que quiero destacar es Generación Bibliocafé. Es un grupo de autores que ya llevamos una trayectoria muy importante, que tenemos, pues yo que sé, unos 15 o 16 libros publicados. Quiero destacarlo porque hemos querido explorar también la faceta solidaria de la literatura, y, por ejemplo, hace pues un par de años publicamos un libro de relatos sobre violencia de género que se llamaba 016, relatos que se deben contar. Y bueno, luego hay otro grupo de autores también que somos bastante prolíficos, que nos llamamos Valencia Escribe. Con los 2 vamos a presentar libros en la Feria del Libro. Y luego, bueno, también como intento embarcarme en todos los proyectos que me proponen, quería anunciaros que hay un proyecto muy interesante de una editorial solidaria que ha surgido hace poco, se llama Editorial Binatea, y hemos publicado un libro que se llama 30 mujeres fascinantes de la historia de Valencia, con un doble motivo, ¿no? Resaltar esas figuras importantes de la historia de Valencia desde la época romana, que son mujeres que no aparecen en los libros de historia, y luego también es un proyecto solidario porque todos los beneficios de la venta del libro van a parar a la ayuda a colegios que tienen necesidades y que tienen alumnado con riesgo de exclusión social y tal. La presentación de este libro, la segunda presentación, será el miércoles 26 de abril a las 6 de la tarde en la Feria del Libro, en Viveros. Muy bien. Y bueno, ya digo, bueno, mi primera obra fue Ponerse alas, y después el año pasado
publiqué también en solitario otro libro de relatos que se titula De dolientes y duelos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotras. Que en mi estómago, en mi cuerpo entero se siente, es porque quiero, es porque quiero, es porque quiero contagiarte, mujer, para juntas caminar, 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 para juntas caminar. A lo largo de los años he vivido algunas cosas que creía tan ciertas que romperlas me mataba, me comía lo que hubiera, aunque provocara guerras, y si alguna la sufría no tardaba en disfrazarla. Me enteré de tu existencia y me escondí bajo la tierra, me metí arcilla en la boca y convertí mi cuerpo en roca, pero el pelo me asomaba. No logré hacerlo de hierba, me sacaste a estirones, nunca me dejaste huir. Necesito un abrazo porque anoche asfixié a mi princesa. Me había ahogado ella a mí tantas veces sin darme ni cuenta. Y anoche que la vi sentada frente a mí, bailando funerales, negando... Bueno, pues a continuación Carla nos va a leer su relato, El pecat de saber. Quin és el perfil? Com es presenta la cara del dolor, de la desesperació, de la por? El seu nom era Daniela Ruiz. Sempre havia sigut una xica molt normal, encara que la meva opinió aquest no era l'adjectiu que jo utilitzaria per a definir-la. Daniela o Dani, com la cridaven col·loquialment els amics, no era massa complicada i tampoc res de l'altre món. Qui no la coneguera pensaria d'ella que era la típica xica simpàtica i mona, però hi havia molt més dins d'ella. Dani era somiadora i lluitadora. Era d'aquestes xiques que dorm els diumenges i compta les ratlles dels passos de zebra. Imaginativa, de caràcter fort i cor gran. Era una xica molt activa, mai parava quieta. Estudiava quart curs en l'Escola d'Art Dramàtic de Madrid i no coneixia la vergonya. Mai la vaig veure ni fumar-se un cigarret, encara que de vegades la veia baixar el fem amb els ulls una mica rojos i una sonrisa més marcada de lo normal. Per a mi, la sonrisa més suggerent que havia vist mai. Era guapa, no guapa de les que mires a prop i sospires, sinó guapa de les que veus de lluny i et deixen sense alè. Un ser d'altre món, massa per a qualsevol mortal. Però a pesar de tot això, ella tenia por, jo ho sabia. Era una xica preciosa, plena d'inseguretats. Somreia tot el dia i per les nits plorava. L'escoltava plorar totes les nits, des de poc després de començar a eixir amb ell. No sé qui era el nom de l'afortunat que havia aconseguit conquistar-la, però jo el cridava el maltractador. Potser era un malnom el qual suposava una acusació molt greu, però jo sabia per què el cridava així. Ho sabia perquè veia com la tractava en públic. No deixava que ningú s'apropara a ella. Això ho podria entendre, qualsevol tindria por de perdre un tresor tan gran com era l'amor de Dani. Però la seva obsessió perquè ningú la mirara anava cada vegada més. Prompte, Daniela va deixar de posar-se falda. Va tirar aquells tops que lluïa en estiu amb els que deixava veure una part del seu ventre i no va tardar en deixar d'arreglar-se pràcticament, deixar de ser ella mateixa. Quan la veia per l'escala ja no somreia com abans i si anava amb ell quasi ni em dirigia la mirada. El maltractador mirava encara amenaçant a qualsevol que saludara a la seva nòvia i l'agafava el cul bruscament davant dels seus amigots com si ella fora un trofeu del que haguera de presumir.
Mai vaig arribar a entendre què feia Daniela amb un home així, ni per què suportava tot allò sense dir-li res a ningú. És més, el pitjor de tot això és que tot el món pareixia pensar que feien una parella perfecta. Com ningú s'adonava del seu sofriment, era jo l'únic que escoltava els seus plors, era l'únic que sabia d'aquell maltracte. Un dia, després de setmanes sense creuar-me amb ella, ens vam veure a l'ascensor i vàrem tindre l'oportunitat d'intercanviar algunes paraules. Si ella haguera sabut com d'enamorat jo estava, si haguera pogut dir-li que la vaig amar des del moment en què la vaig veure assomada al balcó, des de l'instant en què vaig olorar el perfum que deixava cada matí després de baixar a tota pressa per l'escala, des del primer dia que em va dedicar unes paraules a cridar a la meua porta per a demanar una mica de sal. Si ella haguera sabut tot això i si jo haguera tingut el valor de conquistar-la, potser l'haguera salvat. El dia en què la vaig veure en l'ascensor la vaig mirar i li vaig preguntar si necessitava alguna cosa. Li confessí que sabia lo de les seues llàgrimes i que m'havia donat de que ja no somreia com abans. No vaig fer l'al·lusió a ningú moment al maltractador, tan sols li vaig oferir la meva ajuda. Però ella no s'ho va prendre com jo m'esperava. Em digué amablement que jo no era ningú per a ficar-me en la seva vida i que per si m'interessava estava més feliç que mai, ja que pronte Rafa i ella es casarien. Rafa vaig suposar que era el maltractador, del qual no vaig saber el nom fins a aquest moment, un nom que mai oblidaré. Jo em vaig disculpar, ajupí el cap avergonyit de que la primera conversa que era tingut amb ella havia sigut eixa, i me'n vaig anar. Després d'això, i sabent que ja mai es fixaria en mi, la vaig intentar evitar tot el que vaig poder. Potser era jo el que m'equivocava, potser el meu amor per ella era tan sec que ni havia pensat coses equivocades sobre la seva relació. Sí, era de bojos pensar que algú poguera manipular a una xica com ella i també pensar que un ser tan màgic com ell o era Daniela poguera fixar-se en un mediocre com jo. Dies més tard em vaig eixir del treball en altra ciutat, lluny de Madrid, i vaig decidir acceptar-lo. Em vaig mudar i no vaig tornar a saber d'ella, encara que la pensi cada dia. Un dia, quan el seu record era quasi inexistent, vaig encendre el televisor i va ser en aquell moment quan em vaig enterar del que encara em perturba cada nit. Daniela Ruiz, 26 anys, assassinada a mans del seu marit, una altra víctima de la violència de gènere. Aquest any el nombre de dones assassinades quasi duplica el de l'any passat. Em vaig quedar de pedra, no podia creure que fora la mateixa Daniela per la que haguera mort anys darrere. Era Dani, la meua Dani, ho sabia i no vaig fer res. A continuación, Lola Moreno nos lee su relato, Isolda. Isolda viatjava per allunyar-se del passat. Sabia que els camins li oferirien una nova vida. Les possibilitats esperaven en cada revolta de la senda, en cada poble al que arribava. Només l'acompanyava aquella vella bicicleta que havia aconseguit rescatar de la golfa polsegosa, els retalls de teles de colors i el que cabia en les alforges. Ni els llibres va poder emportar-se amb ella. Molts l'havien coneguda, però pocs coneixien la història amagada darrere d'aquell somriure sempitern. Atrets per un nom tan literari, els homes acudien a conèixer-la. Fascinats baix el poder de la veu somniadora de la jove, quasi no la tenien. La miraven i somiaven en tindre-la al seu costat en les nits fredes de les muntanyes. Però ella no pertanyia a ningú. Si s'hagueren parat a escoltar només un minut el que volia transmetre, ho haurien sabut. Estranya sacerdotessa de la paraula, mai es deixaria lligar baix la promesa d'una vida millor. Sabia, a ciència certa, que la llibertat era el premi a l'antiga vida, eixa de la que mai parlava, quan encara romania al costat d'una mare amb qui només compartia la sang. Ni un bes, ni una abraçada, tan sols paraules amenaçadores, sortilegis negres que invocaven als pitjors espèrits si alguna vegada intentava anar més enllà dels seus somnis i fer-los realitat. Encara recordava els xiuxiuejos, les mirades enfrontades, els dits de la mare clavats en els braços d'ella si s'atrevia a contradir-la, el pessic pressionant la pell. Vinga, digues que no. La por, el silenci, el càstig. Per això va fugir. La literatura al cor, envaïda de modernitat poètica, el seu alberg era l'Ossa Major.
D'aquell passat guardava el que calia, els coneixements de tantes lectures que van apaivagar el dolor de la soledat, quan, en els vespres interminables obligada a no eixir, va començar a inspeccionar la prestatgeria de la Salita, únic tresor de la casa. 2 col·leccions de llibres i una enciclopèdia mostraven impúdics els lloms cridant l'atenció de la jove. Llegia àvidament. S'identificava amb la majoria dels protagonistes i, empàtica com era, no triga a relacionar els mons que s'oferien en tantes pàgines amb la seva història. Prompte es va adonar que Anna Ozores, Nora Elmer i tantes altres encara existien i vivien amagades darrere altres noms, disfressades de quotidianitat, ofegades pel silenci de la rutina i la normalitat. Això, junt a la lectura dels clàssics, van fer que imaginara un món millor on la principal preocupació fora assolir la felicitat mitjançant la paraula, el coneixement i la natura. Beneït aquell que... També conservava l'estranya flaçada que ella mateixa havia fet amb retalls de colors que agafava de casa de la seva àvia. Allí sí que es sentia a gust. La velleta la comprenia i l'estimava més que ningú. Quan passaven vesprades juntes, era normal veure-les entretingudes fent pus o repassant botons. La seva companyia era l'oasi en l'àrid desert de la realitat familiar. Abans d'anar-se'n, amagava a la butxaca algun tros de tela i després, ja a casa, recordava les mans d'aquell adorable ser i es sentia a prop d'ella donant-los forma, cosint-los fins a aconseguir una manta que la cobriera de somnis de colors a les nits, quan es lletava sola. Quan la iaia va morir, res la lligava ja en aquell lloc. Compregué que hauria d'eixir per trobar el seu món, per canviar un destí que sempre se li havia mostrat advers. Canviar la realitat seria l'objectiu a partir d'ara, i així ho va fer. Un dia va agafar la porta i se'n va anar. Ni se n'havia penedit, ni pensava tornar-hi. Tant li era la mare i els crits. Eixa no era la seva vida. Hauria de fer-se una nova. D'això ja havia passat temps, el necessari per endolcir alguns records i oblidar els pitjors. Ara tot era diferent, com ella, com el seu nom. Coneixedora del mite que carregava, va preferir allunyar-se de la tradició amorosa i aconseguir un nou significat. Potser arribar a ser reconeguda com la xica que regalava mots, que pensava d'una altra manera i ensenyava a no deixar-se dominar. Preferia quedar-se en la primera part, iso. Havia après que significava igual. Doncs això precisament volia aconseguir ella, la igualtat. Encara no comprenia com aquella mare castradora i opressiva va triar un nom tan amorós. Segurament seria per la part tràgica de la llegenda. Al contrari que la princesa, ella no pensava obeir fins i tot al veuratge màgic. Seguien venent aquella història com una de les majors aventures d'amor, però ella sempre havia pensat que més bé representava un cúmul d'absurds, igual que moltes de les situacions amb què es trobava en els seus viatges. Semblava mentida com, ja entrat el segle XXI, certs comportaments i estereotips continuaven subsistint. Els pitjors eren els que les dones infringien a elles mateixes. A Ises les dedicava hores i hores de paraules perquè s'adonaren de la realitat i intentaren canviar-la. Cada vegada que sentia a prop l'enveja, que observava mirades de desaprovació o que escoltava crítiques que pareixien injustes, reconeixia que tenia treball i demanava un poc d'atenció. Anava fins a la plaça del poble, deixava que la música començara a sonar. En aquestes situacions, Gloria Gaynor sempre havia sigut una amiga fidel i útil i la tornada de la cançó no fallava. La gent, en sentir el ritme de I Am What I Am, acudia a trobar-se amb la sonata, com els ratolins al flautista d'Amelín. Aleshores, es tenia al seu voltant la flaçada de mils colors dels somnis i començava a relatar aquelles paràboles on era fàcil reconèixer cada paper. Contava com existia un poble no lluny d'allí on els homes, quan anaven al bar, mai deien a l'ama pel seu nom pel fet de ser xica, i ella es negava a atendre'ls mentre no acceptaren les normes. De portes cap a dins, tots som iguals. Si voleu alguna cosa, haureu de cridar-me pel meu nom. Si no penseu fer-ho, ja us podeu anar i buscar un altre bar. Al principi es reien d'ella, s'intentaven malnoms i la manaven a la cuina, que era on havia d'estar, però quan s'adonaven que l'amenaça era real, malgrat anar carregats de cervesa, les ganes de beure més els feia acceptar. No va ser fàcil. Van passar mesos d'enfrontaments, especialment amb els més majors. Ella, ferma en la determinació, mantenia la norma. El temps, passant per sobre de la vall amb la seua mà de silenci i quietud, va fer que es conegueren un poc i inclús arribaren a apreciar-se. Si en alguna ocasió a algú se li anava el compte amb els tragos, ella avisava en casa perquè anaren a replegar-lo. Encara recordava quan va arribar a aquell indret semioblidat,
apartat de les grans urbs. Les dones la van rebre amb cordialitat al principi, fins i tot la van ajudar a ficar en peu la desgavellada cuina. Pensaven que ella no manava, que era una igual, que l'home arribaria prompte i es faria càrrec de la barra i les factures. Algunes nits de fred intens acudien en grup en busca del calor de la llar que mantenia sempre encesa per calfar l'ànim. Allí, entre flames, música i cafè, van sorgir secrets insospitats. Amors impossibles, malalties amagades a la resta, amics especials que feien visites inesperades mentre l'home estava al camp. I ella, com bona mestressa, escoltava, recomanava i callava. Però tot canvià quan van descobrir que aquella estrangera era diferent. El dia que va ser ella qui va parlar, contant com havia encetat 1000 vegades una altra vida, sempre a la recerca de l'amor verdader i de la llibertat, van començar a considerar-la perillosa. El rebuig no va tardar a arribar. En aquella vall no cabia una dona així. El descrèdit i la difamació va anar de la mà de la solitud. De sobte, la roba amb què es vestia ja no era moderna i vistosa, sinó provocadora. Les paraules que deia les escoltaven carregades de missatges ocults, de doble sentit. Algú s'afanyant a assegurar que quan tancava la porta als clients a les nits, rebia gent estranya i experimentaven amb licors i drogues prohibides. La fama es va estendre ràpidament. La gent deixà d'anar. Prompte comprengué que una vegada més havia d'emprendre el camí. Com el tema d'aquell grup que tant li agradava, encara no havia trobat el que anava buscant. I aquell no era l'únic cas. Si es fixaven, només calia observar entre ells els que ara l'escoltaven. Segur que coneixien casos semblants, gent que aguantava la seva parella només per interès, econòmic normalment, o per comoditat, o tants que, negant els efectes del pas del temps, s'ofuscaven intentant abastar la imatge idealitzada que s'emet des dels mitjans de comunicació. Quants no havien menyspreat la intel·ligència d'un semblant per considerar-la massa arriscada, o reien amb les dones florer que lluïen en cames en els programes de més audiència, aquelles a les que se les negava la possibilitat de ser enginyoses i de tindre sentit comú més enllà de la seva bellesa. Com revulsiu, Isolda oferia solucions en forma d'exemples a seguir. Els parlava de dones que en algun moment de la història van atrevir-se a ser diferents i van marcar un abans i un després. Així, els contava com Christine de Pisan, una jove amb escassos 25 anys, vídua i mare de 3 xiquets, va ser capaç, en ple segle XV, d'encarregar-se de la seva família escrivint, o com una altra, Tròtula de Salerno, va estudiar a la universitat al segle XI i es va convertir en ginecòloga. Un poc més prop quedava Isabel de Villena, filla il·legítima d'un noble valencià que va arribar a ser abadessa i, preocupada per la formació de les monges del seu convent, va escriure una versió femenina de la Bíblia. Les dones l'escoltaven amb interès. Els homes, passada la primera impressió física, semblaven prestar més atenció. Quan acabava, alguns dels presents aplaudien. Ella descosia un quant retalls d'aquella flaçada que havia començat a fer en la casa obscura de la infància com una revulsió a l'opressió i, oferint-los amb 2 sexes, intentava transmetre en ells la màgia necessària per compartir el seu somni, per deixar de ser una en la lluita contra la desigualtat. I sense veu, només amb la mirada, desitjava que el criteri propi fora innat en les generacions que havien de vindre, que no calgueren discursos d'actrius famoses, revelant allò evident, que tots pensaren en l'altre abans d'actuar, que la música, ferramenta carregada de missatges, servirà d'instrument pacificador, que fora capaç de mostrar un món millor com ella sempre havia somniat. Abans d'anar-se'n, una última cançó perquè el record fora dolç, i oblidant el seu nom es quedaren, com Salinas preferia, en els pronoms. L'opció era clara, Elvis Costello i la seva cançó Sí. Y me rodean amigas altas, bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día solo cansadas a toda prueba. Bueno, ahora ya saben todos los oyentes por qué ganaron estas 2 escritoras. Caray, se te ponen los pelos de punta, ¿verdad? Leo, ahora vamos a cambiar un poquito. Tú, en el concurso Isabel de Villena viene... espérate que no recuerdo el nombre de Patricia la señora. Sornosa. Eso es, viene Patricia Sornosa. Dinos por qué Patricia. Pues Patricia, bueno, es una monologuista de Manises, vive aquí al lado, pero además es de la comedy. Ah, mira.
Ha estado con Buenafuente en televisión. Sí, sí. Y bueno, pues lo principal es una monologuista feminista. Todo su humor un poco ácido lo hace desde el feminismo. Claro. Bueno, ya estamos terminando el programa. Yuna, ¿tienes algo que comentar? Sí, bueno, per acabar volia simplement donar les gràcies tant a Lola com a Carla, igual que a totes les persones que han participat en les anteriors edicions i en esta, perquè un concurs literari al final guanya credibilitat o guanya fama, com si diguérem, gràcies a les participacions de les persones. Si no n'hi ha qui participe, un concurs no es fa gran. I este concurs s'ha anat fent gran al llarg de les 6 edicions que portem, gràcies a persones com vosaltres que heu donat el pas de participar. Per tant, donar-vos les gràcies, animar-vos a que continueu participant tant en este concurs com en qualsevol altre que arribi a vosaltres la convocatòria, i agrair també a la resta de persones que no estan avui així però que també han donat el pas com vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies per fer gran el concurs. Bueno, ahora ya estamos llegando al final, pero no sin antes comunicaros. El año pasado, dentro de la programación del mes del libro, realizada desde bibliotecas municipales, Paraules i Dones realizó la lectura Casa de Muñecas de Ibsen, y este año comunicaros que el próximo miércoles, día 26 de abril a las 19 horas, en el Centro Cultural Tívoli, el Tívoli va a abrir sus puertas para la representación teatral de La Celestina, de Fernando de Rojas, por el grupo de teatro Les Sitges de Burjasot, el cual está formado por actrices y actores pertenecientes a diferentes asociaciones del municipio, como el Círculo Católico San Roque, nuestra asociación, la Asociación Teatral Paraules i Dones, y Lauri Volpi. Todo esto está bajo la dirección de Amparo Pastor, encargada también de la adaptación de la obra e intérprete del papel de la Celestina. Cuenta La Celestina la tragedia de Calisto y Melibea, los enamorados que tienen que luchar porque sus sentimientos sean respetados y además les dejen vivir en paz. Ahora sí, ya ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin el final del programa. Quiero dar las gracias a todas, muchísimas gracias por haberme acompañado, esperamos que hayáis disfrutado. Leo, recuérdanos cuándo serán las fechas de la entrega de premios. Jueves 27 de abril, a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Muy bien, os esperamos a todos. No olvidéis que el ser humano no sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. También quiero dar las gracias a Burjasot Radio por darnos la oportunidad mes a mes de enriquecernos y hacernos partícipe de estas nuevas experiencias. Y a María Llopis, que está en el control, por su gran paciencia con nosotras. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias y sean felices.